Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kasengkur kikun kakma Shillong Mawphlang hak arpa pratrik uyayong kala Pynkup Burom yaki Ngut ki MLA ki balong kikun jengkakur Lyngdoh Mawphlang bakentop uba bantai dor Lyngdoh Mawphlang bat uba George B Lyngdoh Mawphlang ki balong kinong mi khmat patba badang sujop shen ya ka election MLA syaka yeng dor bar thawan jong jela ha kani ke General Council ka balong halaban minta kasing sajan kasengkur khma Lyngdoh Mawphlang kala Pynkup Burom ru ya isamla ban rilang Lyngdoh Mawphlang ibala pas bha hak examen HSSLC mentau snem Shuaban sedang ya kejingelang kasengkur kala pelong ya kejing skap jar ke besi minit ban ken mau Burom ya kirang bakur ki belaklat no ki bakentop yu ba Hansen Lyngdoh ba Honda Lyngdoh ba uba Rajesh Lyngdoh ha kani kejingelang ki nongkit kam jong kasengkur kilawan ra ru ya kai phot trekam kelum bat ya kai phot lum pisa na kebenta ban kersan jingerap pisa ya skul bela seng na kakur bela tip kerteng kum ka khma Lyngdoh Mawphlang LP School ke badan hamau yong rim Shuaban Pynkup ikajingelang lapin skem ru ikinongkit kam bathamai jong kasengkur ki ban pentulun iki kam bat ban pej ya ka bha kamiat jong kasengkur hi barok kowe kalian ko jonga nasgoban pau ye jing khumle ye bi we lang ne nadu ki long kme ki long pa ki khon samla bat ki happy bare nei shisha ba kajing tendu na kowe kesem kowe kesem nei galong shisha ka ba phla Balai orang buka, nama lagi iba kinongkit kam, ibadah halang jong pemerintah, school building, ban tunjuk nak liang ke CSC jong ka kur ke jongi, kilah ban penkrep ban penkrong ban air report, no waste nam show waste, ban ini ke jengiat nanti kalau kam ban peniat kam tam, ya kata school kami jongi hambo mau yang rem, kalau kebayang baik nanti. Kali ni sini tu ada bor, tanam kerja susu ada terpen, jangan buat kerja guru guru, maka jangan lu dijumpi dengan guru guru, si tadi boleh nama itu guru, bukan cuma guru, juga ini kerja guru guru. Jangan lu dipukul, pukul tidak, mau ikutmen, melamba sinokio atau kio kat penilak bantu atau melengkap, bayar, nak berkata bahannya jelas. Kalau kerja, mulai izin aslinya Jadi awal pakai temuan lah di sekolah, tentu kami nak